I Københavns svenske søsterby Malmø bor der 280.000 mennesker. I de senere år har byen været præget af stigende spændinger blandt indbyggerne, og i den her uge ser vi nærmere på forholdene i Malmø. Og vi lægger ud med historien om, at svenske jøder føler sig lagt for had. Antisemitisme forbinder vi oftest med Nazi-Tyskland, ikke med det demokratiske Sverige. Men jøderne føler sig igen forfulgt, og det har rejst en ny debat om had mod jøder. Judith Popinski er 88 år. Hun bor på en velfriseret villavej i et af Malmøs pænere kvarterer. I et af de fredeligste samfund i verden. Sverige blev Judith Popinskis redning, da hun havde oplevet helvede på jorden. Det er det enda kortet jeg har kvar. For alt annat tog man ifrån os den dagen vi kom til Auschwitz. Judith Popinski er født i Polen og boede med sin familie i den jødiske ghetto i byen Lodz, hvor nazisterne holdt 250.000 jøder indespærret, indtil august 44, hvor alle beboere blev deporteret til Auschwitz. Hela min familie mördades den 17. augusti 1944, når vi kom til Auschwitz. Judith var den eneste i familien, der overlevede. Och de pekade genom fönsterna mot röken, berättade att våra närmaste går upp i den röken. Hun var udvalgt til tvangsarbejder og levede under forfærdelige forhold, indtil hun blev reddet til Sverige med hvide Røde Korsbusser. Her har hun i over 60 år følt sig i sikkerhed, men nu oplever hun igen en fli af det jødehad, som hun kender fra ghettoen, og denne gang i Sverige. De svenske jøder føler sig udsat for had fra dele af Malmøs store muslimske befolkning, der har taget deres vrede over Israel-Palæstina-konflikten med til Sverige. Et eksempel er en tennismatch for et par år siden, hvor Israels landshold skulle spille i Malmø, kort efter at Israel havde bombarderet Gaza. Politiet forbød publikum på stadion for at undgå uroligheder og attentater. Men kampen udløste demonstrationer med antisemitiske slagord, som denne remse om profeten Muhammeds drab på jøderne i byen Khaybar. Og voldsom uro ved stadion. Og tilbage i 2003 udbrændte et jødisk kapel efter et brandattentat. Men den lille jødiske menighed på 600 medlemmer oplever også had og chikane i det daglige, alene fordi de er jøder. Denne familie forsøger at skjule, at de er jøder, fordi de er bange. En gang så kom det 3 araber, som også bor der jeg bor. Så sa den ene, at jeg var jøde også. Sen dess har de börjat följa efter mig och sånt och försökt slå mig. Hans mor er lærer. Hun har måttet skifte job for at slippe væk fra antisemitisk chikane fra sine elever. Så hör man att folk säger där kommer juden. Och sen har de ju kastat ägg mot vårt hus och kastat sten och kastat nypon. I Sverige er hadske udtalelser på grund af religion forbudt. Jøderne er blandt de mest udsatte, og overgrebene er ofte grundet i antisemitisme, viser forskning fra Malmö högskola. Man använder gamla myter kring judar och så, som då omformas till dagens varianter av antisemitism. Skulle jag påstå att det är så, ja. Der er langt, meget langt fra jødeudryddelserne i Nazi-Tyskland til unge muslimers chikane af deres jødiske naboer i Malmø. Men Malmøs jøder føler sig udsat for antisemitisme og diskrimination, også fra Malmøs borgmester Ilmar Reepalu. Efter Gaza-invasionen demonstrerede Malmøs jøder for fred i Israel og blev mødt af vrede muslimer. Under dessa demonstrationer så hade man en känsla av att vi var de inkräktare och att de hade rätt att stå där och gapa och kasta föremål på. Det är vi som fick avlägsna oss från den platsen och de andra stod kvar. Efter den episode forsvarede borgmester Reepalu ikke jødernes ret til at demonstrere. I stedet opfordrede han dem til at tage afstand fra Israels bombardementer og blev kritiseret for at gøre sine jødiske borgere ansvarlige for Israels militærpolitik. Vi lever ju som svenskar här, vi är ju inte ansvariga vad som händer i Israel.
Og når Reepalu har besvaret kritikken, har han brugt et ordvalg, der anvendes i antisemitisk propaganda. Man möts av väldigt många som man kanske kallar den israeliska lobbyn, som inte är intresserade av vad jag säger och vad jag tycker, medan däremot vill tillskriva mig massor av uppfattningar. Han pratar mycket om den israeliska lobbyn, den judiska lobbyn och liknande som också används tidigare under antisemitiska, till exempel under andra världskriget och liknande. Malmø i dag, en by, hvor jøder som Samuel og hans mor bærer deres davidsstjerner gemt under blusen. Synd att man inte kan vara jude här. Att man inte kan gå öppet. Og i det fredelige villakvarter i Malmø er Auschwitz-overleveren Judy Popinski kommet i tvivl. Hun har haft et godt liv her, men hun bekymrer sig for sin datter og sine børnebørn. Jag har funnit en fristad här i Sverige. När det sen kommer, när det blev så inflammerat, då tyckte jag det var fruktansvärt. Då har man satsat på fel land. Borgmester Ilmar Reepalu har ikke selv fundet tid til at lade sig interviewe om sagen. Og i morgen der fortsætter vi vores serie om konflikterne i Malmø.